Alright guys, kanizere ko mumeze neza cyane. Nitwa Justin Boy 250 magana 50 nkomeje kubatumira mu gikorwa dufite kiri gutegurwa na Rwanda TikTok Show kizabera i Huye. Tuzasura ibikorwa bitandukanye, tuzaganira na benshi batandukanye badufasha kwiteza imbere ndetse no kwaguka mu mitekerereze. So rero reka nsuhuze uwo bita Tuyizere, ni umukobwa mwiza cyane uwo bita Angelique muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uwo bita Uwase uherereye hariya mu Bufaransa, ndetse n'umuhoza Sadat kabisa. Nawe nizere ko umeze neza cyane. Aka kanya inkuru tubazaniye iteye gute, yubatse gute? Ikaze mu kiganiro cyacu, ntuze gucikwa. Yes, inkuru yacu iragira iti benshi babaye ibyamamare muri muzika nyarwanda, batanu bashingijwe ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Hey. Umwe mu bahanzi bakunzwe n'abiganjemo igitsina gore mu Rwanda, Ikishaka Davis wamenyekanye nka Davis yisanze mu gihome tariki 21 Mata 2021 nyuma yo gushinjwa gufata ku ngufu umwana w'umukobwa byavugwaga ko afite imyaka 17 y'amavuko. Nyuma y'ukwezi kumwe kuburaho iminsi mikeya nibwo yaje kurekurwa nyuma y'uko ibimenyetso byamushinjaga biteshejwe agaciro. Umunsi Davis afungwa ni nawo munsi Ngabo Richard uzwi nka Kevin Kade nawe yatawe muri yombi, kuko bombi bakekwaho gusambanya umwana utujuje imyaka y'ubukure, ngo nyuma yo kumutumira muri amwe mu mahoteli akomeye i Kigali. Iki cyaha cyavugwaga ko bagikoreye muri Kicukiro na Nyarugenge ku matariki atandukanye, ariyo kuwa 18 na 19 Mata 2021 hamwe n'umufotozi Habimana Thierry. Bo baje kurekurwa kuwa gatanu tariki 15 Gicurasi 2021. Inkuru ziracyakomeje, twigarutse ku mugabo bita John West. Tariki ya mbere y'ukwezi, tariki ya mbere Gashyantare 2023 nibwo humvikanye inkuru yatunguye benshi ivuga ko umuhanzi ukizamuka muri muzika nyarwanda John West yatawe muri yombi akekwaho icyaha cyo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato, ndetse n'icyaha cyo gukubita no gukomeretsa undi ku bushake. Joshua Gilbert cyangwa Joe West yafunguwe kuwa karindwi tariki 21 Gashyantare 2023 agizwe umwere ku byaha yashinjwaga. Yes, twigarukire ibyamamare ni byinshi, amakuru ni menshi kuwo bita Nsengiyumva François igisupusupu. Hey, wari bizi ku ya 30 Kamena 2021 urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi umuhanzi Nsengiyumva François wamenyekanye ku izina rya Gisupusupu, wari ukurikiranyweho ibyaha bibiri, ari byo gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 13 ndetse n'icyaha cyo gukoresha umwana imirimo ivunanye aho yamukoreshaga nk'umukozi wo mu rugo. Igisupusupu yarekuwe kuwa 26 Kanama 2021 nyuma y'uko umushinjacyaha bwasuzumye ibimenyetso bugasanga nta shingiro bifite. Hano ndibaza gute babonye nta shingiro bifite kandi umwana yaragaragazaga ko yahohotewe. Yes, reka twikomereze n'amakuru yacu ibyamamare bitandukanye hano mu Rwanda. Tugaruke kuwa kabiri tariki 27 Mata 2022 nibwo Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid yatawe muri yombi akurikiranyweho ibyaha bifitanye isano n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina yakoreye abakobwa bitabiraga irushanwa mu bihe bitandukanye. Tariki ya kabiri Ukuboza 2022 nibwo Prince Kid yarekuwe agizwe umwere, gusa ubushinjacyaha bwaje kujurira uyu mwanzuro w'urukiko.
kuwa mbere tariki 15 Nzeri 2023 nyuma y'iminsi mike akoze ubukwe na Miss Iradukunda Elisa Prince Kid yasubijwe imbere y'abacamanza aburana ku majwi yakunzwe kugarukwaho mu rubanza rwe n'umwanzuro w'urukiko ukazasomwa tariki 13 ukwakira saa 5 z'amanywa. Icyaha cyo gukoresha imibonano ya gahato, ubucakara cyangwa indi mirimo ifitanye isano nabyo bihanwa n'ingingo ya 22 ivuga ko iyo icyaha gikorewe umwana, undi muntu wese udafite ubushobozi bwo kwirwanaho nk'umugore utwite cyangwa umuntu ufite ubumuga ugihamijwe ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 10 ariko kitarenze imyaka 15 n'amafaranga y'u Rwanda atarenze munsi ya miliyoni 10 z'amanyarwanda ariko atarenze miliyoni 15. Reka tuze dusome iyi myanzuro ndetse n'ibyaha ukuntu bigenda bimeze ndetse n'ukuntu ingingo yashyizwe mu bikorwa ubundi dukomeza ikiganiro. Yes guys, reba n'umutumiwe kabisa muri event izabera Huye kabisa, ndagusaba kuhamagara 07 985 92 15. Right, puro promere bye.